gemes abis boleh lihat. Jadi gue beli 4 yang cheerleaders ini buat kayak pajangan gitu di lantai 4 di playroom gue. Terus ada satu spesial yang gue beli karena lucu aja, tapi buat pajangan juga. Gemes. Menurut kalian mendingan ditaruh di dalam kotak kayak gini terus dipajang, apa kayak dikeluarin terus didudukin gitu buat dipajang? Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel breath. Every time I open